وزیر دروایه ترکیه مولود چاوشوغلو او ادعا رد کرن که دبیجن او للازقیه لگل سروک سوری بشار الاسد جویایه دبیجه هفدیتن چی نبونه مولود چاوشوغلو گوت پشتی هفدیتنا وزیر بروانیا ترکیه و سوری لموسکو ادی گاوا دویامینته اوجی هفدیتنا وزیر دروایه ترکیه و سورینه چاوشوغلو روژا هفدیتنه و جهوی اشکره نکر و گوت او وزیر دروایه روسیا سرگی لاوروف دوان روژان دا ببینه او جی اشارت آمدکاری هفدیتنا لگل وزیر دروایه سوری فیصل مقداده مولود چاوشوغلو بحثا یپگیجی کر دبیجه او هم جبو ترکیه هم جبو سوری تهدید چیدکه لسر هفدیتنا سروک ترکیه رجب طیب اردوغان و سروک سوری بشار الاسد وزیر دروایه ترکیه گوت او نکارن بیجن کنگی لزحمت دمها به مها یکیده چی ببه دو پشتی 12 سالان دجمنتیه جارا یکمین وزیر دروایه ترکیه هلوسی آکار و یه سوری محمود عباس و یه روسیا سرگی شویگو لموسکو جویان ده درباره جوینه ده وزیر بروانی ترکیه ده بیجه گوتو بیجن وان لسر لگل سوری و بردوان بن جبو که دمک گلکی نزیکت آشتی و آرامی لنافچه پیک وره هلوسی آکار وزیر بروانی ترکیه اشکره کر که ده درنگ شویجی بری که وگره ترکیه لبالافرخانه موسکو اشکره کر گوت هفدیتن باش در باسمونه و او دوی باوری دانه که او دما پیشته جبو آشتیا لنافچه و لسوری کارین گلکی باش بکن هلوسی آکار ده بیجه وان سر گلک خالن گرینگ لحف کرنه لگل سوری یعنی ویج وزیر دروایه وزیر بروانیا سوری را گوتیه که چاوین وان ده آخا سوری ده تنه در دیوان تنه تنه کرنا تروره الگور گوتناوی تنه کرنا یپگه و پکگه لسوری پشتی 11 سالان جو قطبونا پیوندی وان وزیر بروانی ترکیه و سوریه روژا چهارشنبه لموسکو بنابین کاریا روسیا جویان آلین بشتار جوینه به ارینی و آوا کردبینن وزیر بروانی ترکیه هلوسی آکار دبیجه وان لحف گریه کو اف جوین بردوان ببن dile getirdiğim en önemli hususlardan biri bizim herhangi bir şekilde yekji girintrin xala kuma bahs kir ew bû ku armanca me sereke şerê terorê ye û te armanca me din tune ye me ragihand ku armanca me sereke tekoşîna li dijî rêxistinên terorê yên wek PKK, YPG û Daişê ne ku ew jî gefekin li ser Sûriyê me li hev kir ku ev civîn berdewam bibin arman cî hêviya me ew e ku di zûtirîn dem de aştî aramî û seqamgirî bê navçe barışın, huzurun, istikrarın gelmesi. Tevî hemû hişyariyên Rusya û Amerîkayê berpirsên Tirkiye bênav bergefa operasyoneke bejahî bo ser Rojavayê Kurdistanê û Bakurê Sûriyê li dijî Hesedê dikin. Lê beşek ji şirovekaran di wê baweriyê de ne şert û mercê encamdana operasyoneke serbazî bo ser Rojavayê Kurdistanê nemaye. Rojava'ya bir askeri hareket o anlamda. Şert û mercê operasyonê bu ser Rojavayê Kurdistanê nemaye. Ger hebûya Erdogan dê ji mêj vekiribaw, ew ê bibûya garantiya wî ya hilbijartinê. Tirkiye daxwaza civînê kiriye. Ev tê wê wateyê daxwazên Sûriyê ji Tirkiyeyê zêdetir in. Dibêje êdî vekişin, li vir de silateke rewa heye. Wan pêkateyan nehêlin, ji ber ew rêxistinên teroristî ne. Rêveberiya Sûriyê wan pêkateyên ku Tirkiye piştevaniya wan dike, weke rêxistinên teroristî dibîne. Desteklediği yapıları terör örgütü olarak görüyor. Ev di demekê de ye Tirkiye YPG wek baskekî PKK'yê Sûriye dibîne ku mivika pişta hêzên Sûriya Demokratîk Hesedê ye. Tirkiye di navxweyê Sûriyê piştgiriyê li hêjmareke hêzên çekdarî yên bi navê opozisyona Sûriye dike ku civaka navdewletî ew rêkxistin dixistine lîsteya terorê de. Heta niha Tirkiye bi alîkariya van hêzên çekdarî sê operasyon li ser Rojavayê Kurdistanê encam dane. Ya herî dawî bi navê Kaniya Aştiyê bû di sala 2019 de ku li dijî serê Kaniyê û girê spî bû.
درباره هفدیتنا وزیر درو یعنی وزیر برفانی ترکیه سوریه و روسیا لموسکو هفسرو که دسته پیوندی درو لروج آوای کردستان بدران چیا کرد دبیشه او جوینا کو وزیر برفانی روسیا و ترکیه و سوریه لروسیا بیک آنینه او جوین زیانه که مزن هم دگینه شر دجی ترور هم جی دگینه هر دست پیشخریه که سیاسی جبو چاره سرکرنا کریزا سوریه بدران چیا کرد دبیجه آرمانجا جوینه سر کفتنا اردوغان و پارتیا وی اک پارتیا ده هلبجارتنین بی ین به 1023 هروها گوت انجام وی جوینه ناکفن برجواندیا گل سوری و رکفتنا ادانا جاره کدن زندی بکه او جیل دجی سوریه گوت ده قوناغین بیدا و گروپین تروریست به حزب بن گورگوتنا بدران چیا کرد دبیجه اگر ترکیه رژیم سوریه بش بکشینه عالیه خواه و لنافچه آلوزیه که گلکی مزن چی بده سرکرده ریوبریا خسر روسیا و سوریه خواست که ناوروکا هفدیتنین خواه ین امنی به ترکیه را اشکره بکن